салом алайкум тамошобинони азиз, бародарони гиромӣ. имрӯз шанбе 28 декабри соли 2024 дар бозори Зарафшон, шаҳри Душанбе Зарафшон қарор дорем. Бозори хубай. имрӯз бозор беҳад бозори хуб, ҳама намуди кавгоҳ ҳаст, шикори, ҷанги, сурак, хулоса ҳама намуди кавгоҳ ҳаст. хоб инаи ҳама лавозимоти кавг, мисалан халтача, инаи кастумча барои шикор, побанд, санг барои қафас, сихаки чӯби, оҳани, инаи мола, ҳалқаҳои поӣ сохти тоҷикӣ, гардани, нархҳои гарданиҳо аз 100 сум сар меша то 250 сомонӣ. хай инаи сохти тоҷикиёш, ҳалқаҳои поӣ 150 сомон то 350 сомонӣ. хулоса ҳамаи чиза ёфт мешавад. рақамҳои ака ҳаст дар дасти мо. касе даки дар кора дар комментария ё ин ки ватсап бинависен, метим тума рақами ман дар профили ҳами канал ҳаст. касе даки чизе лозима, рақамҳои устои қафасо дар коранд, ё ин ки масалан ягон кавгҳои маъқул мешавад, ту мебинед дар навор мо кавгое ки хай баъзан бародаро ҳастанд метиҳанд рақамошон, ки бисёрш наметиҳад, бисёрш рақамоша наметиҳад, мегардани мишав занг мезананд. хулоса як сол пас та мебинам видеора занг мезананд, ба ҳам хотир наметиҳад бисёри одамо рақамошона, ки касоре ки рақамошона метиҳанд мо мегирем, рақамошона шумода пешниҳод мекунем. хоб бозора яҷоя тамошо мекунем, подписатсия ва лайка фаромӯш намекунем. шумо дастгирӣ кунед, мо ҳам барои шумо пешниҳод мекунем. шумо бинам бародари кавги хуби хуб, кавги беҳтарин, кавги помира ё кавги қабодиён, шикорӣ, дастбозиам мекуна, чӯҷапарвар, ҷангам мекуна. нархш чанд сум? 2000. бо ягон чи арзон меша ё ки ҳамо? нархш 2000 сомонӣ. на кавги беҳтарин. як касе дар кора рақами телефони ака ҳаст дар дасти мо, метиҳемш кавги хуби хубай. мебари шикор мекунӣ, ҳам кавг аҳл боша шикор метиҳа лубоиш. хоб ин кавги гибрид, нархш 1000 сомонӣ. ҷанга ё шикор? кавги ҷанг 1000 сомонӣ. чуҷа ё ки чуҷа имсола я кавг чуҷа имсола гибрид. нархшам нархи дастрас. кавги ҷангира ҳозир айдоним боло гуфта истодиам. ин кавга ки беҳтарин. ай чуҷои хитая ка? ина зоти беҳтарин ай. касе дар кора рақамҳои соҳибшо метиҳем. аммо рақамот кор мекунанд нака? хоб ина хел кавг бисёр ай. ина ин тарафам ҳама кавг. ай кавгош хоб. ина бародаро кавгои гибрид модарам ҳастай, нарам. нархошу 250 сомонӣ. чуҷои мурғ дар бировардагӣ, хона дар калонкарагӣ. ирӯз бозорда кавг арзон ай. кавгои шикорирам 1000 сом гуфта истодиям. шикорӣ ина гибридои хуб. ай бозор кавгои хубам меёвем. ина ин кавга тамошо кун, ҷангиш мондиам ба чӣ аҳвол ай. кавгола ҷангам ки монде ба ин аҳвол накунӣ ки бовар ки убулай.
بالوش یعنی گناه ده. خدا ببخشم. خب اینه برادر یک کبک خوبی دیگه. نرخش 1000 سامانی. کبک شکار. آواز شرور هم داره. آواز خوب هم داره ای کبک. اینه بزرگ کفتر هم اومده. کفتر را هر دیشه 100 سامانی میگه. خب اینه کبک با ارزون تراش. اینه قطعی قفصش 200 سامانی میگه. 200 سامانی. خب اینه کبک گیبرید جنگی آیا؟ چجا ذاتی جنگی جنگ موندگی نیست اینه که اکی کمک دارم جنگ کلان یک چجا میساله چجا میساله اینه کبک گیبرید چجا میساله آواز شروع داره میگه این شکار دام میشوه ممکنه نه اومد شدگه اشتاق میکشه؟ ماست شدگه اشتاق میکشه رقم تلفن دامه تیمه خدا خواه اینه کسی در کاره چجای مثلا گیبرید ذاتی جنگی شکار دام میشوه کسی در کاره این رقم های اکر هم میگیرم میتیم تو اینم کبک شکاری نرخش 1,500 کبک شکار روز شروع دارم میچوجا پیخوشم قوی دویان های کسی در کارای اینا مرحمت کنه مالی خوبه خواب اینه برادرها همین خیلی کبک بازار در ریختگی های کبک در یک قفصش 2 تا در یک 3 تا کبک بسیار بازار در کبک بسیار نرخشون هم نرخای دسترس ایامی 200 سم 250 کبکایی که اهل کردگی هم 250 تا 5000 کبک یک کبک دولانه 5000ش میگه خلاصه صاحب شوی کرد که سیانکش نکرده میشه ماده در کار نیست کسی که خواهش داره کبکای همون را سیانکا میکنه کسی که نداره پناهش بخدا یک کبک مرکز پایو اگر سرشوی میزنم همینه کبک شکاری سواتی کبک خوب میتونه که نرخش 2000 سامانی نرخش کبک جو کبک علی بابا اخیره کبک علی بابا نرخش 2000 گفتی با معامله داره با فکرم رقم تلفن تامه تیه که بچه ها پرسه خیلی نه رقم را نمیتیه خیلی کبک این بازار رو میابی وای میفهمم که قفس کلپی داره نداره کبک خوبه گنده کلپی که پولی ماده خدای بر وقت میدوه یک کفتن یک چشیدم یا که پار میدم مخاش نگیره رو خدای مکلگی نباشه بکنم این چند سال شکار کرده؟ 1 سال؟ 2 سال شکارش کرده؟ سواد قطعی؟ اهلایه؟
ای پوبندش هم کنی میشه حتی دیتا میگیرونیش با پوبندش میکنی میره دور تو میکنم مسخه یازی خب اینا برادرای عزیز خیلی بدنه هم بوده در بازار نرخوشون 75 درهم دونه شو است دونش 75 درهم برای چی جبراری هم داره برای چی جبراری هم هست اینا هستیده که در کارای رقمای اکا هستیده دستیمو در واتساپ می نویسی یا کامنتر یا می نویسی رقم را میتیه اینا کسی در کارای مرحمه خیلی برادرها قفصا با قفصای خوب بهترین قفصا نرخشو 800 سومون سر میشوند تو 500 600 سومونی خلاصا استای خوبای قفصا را چه خیلی شما میخواهید میسازه بهترین قفصا میسازه صفاتاشو خوبه نیت میگیری 6 سال استفاده میبری هیچی نمیشه پایاناشو کردان نیستن فنیرن خوشرو کرگن اینه چیاکاش هم عجایبات میکنه خوشرو میکنه اینه یا تزکس کردیم با مورا کرده خوب شه یا چه خوشرو میده بفتگی عجایبات کرگن خلاصه کسی در کار رقمای استاد ما هست شما در میتیم اینه قفصای برای جنگبری را میسازه قفصا را خوشرو میسازه رزمیر را میگی خیلی یه هفته صبر میکنی میسازه میتیه خب برادرای عزیز خلاصه بازار همین بود تماشا کردیم یه جایا پیش از اون که ویدیو تمام شود پادپیساتی و لایک فراموش نمیکنیم یک دیگرمون دستگیری میکنیم تا اینکه پیشروی کنیم دستگیری به خاطر پیشروی های خدا نگهبان تو باشه هر کجای باشه سلامت باشه سربلند باشه موفق باشه با ما باشه هر کجای